It-tlieta filgħaxija Ħamrun Spartans se jkunu qed jilagħbu kontra Maccabi Tel Aviv fit-tielet round ta' kwalifikazzjoni tal-Europa League. Il-logħba tibda fis-7 ta' filgħaxija fit-Toni Bezzina Stadium. L-Spartans li huma ċ-champions attwali tal-kampjonat Malti qed ikomplu bil-vjaġġ tagħhom fil-kompetizzjonijiet Ewropej wara ġew eliminati minn Dinamo Kiev tal-Ukrajna fiċ-Champions League. Minkejja t-telfa, il-Ħamrun qed jimmiraw li issa jiksbu riżultat pożittiv f'din il-kompetizzjoni. Min jirbaħ dan il-konfront irid jiffaċċja l-istess Dinamo Kiev jew Pavos ta' Ċipru għad it-tellif se jilgħab kontra min jitlef bejn RFS tal-Latvja u Kups tal-Finlandja. Lejlet il-logħba f'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħaxija, il-coach tal-Ħamrun Spartans It-Taljan Giacomo Modica tkellem dwar it-tħejjiet miċ-Champions Maltin. I giocatori sono quasi tutti disponibili. Il Maccabi è una squadra molto forte, è una squadra che ha una sua storia come ce l'aveva la Dinamo in Ukrajna. Fil-kummenti tiegħu il-plejer Ante Čorić għalinna li jinsab ħerqan biex jilgħab ma' Ħamrun Spartans. Yeah, I choose Ħamrun because I see a good opportunity to come back. My last years were not the best, so I think this also stage of Europe and everything will show myself, and also for the team I hope I will help them a lot.